Randa ufise umukobwa mukundana cyangwa urubatse oya sinubatse kandi nta mukobwa mfite dukundana uko ariko mfise aba ex barenga hafi 100 mfise aba ex barenga 100 kabisa sinakubesha jewe muri hajya mu Burundi ni quartier nkeya cyane nafise umukobwa dukundana nkeya kabisa tura zangagara cibitoki bari muhira za Carama hehe hari yose ndafise aba ex ufise aba ex muga nta mukobwa ufise mukundana oya nta hakanye kuri kamera zanje abana batatu wagiye ubyara ku mama umwe undi mu mundi mama baratandukanye kandi nabo batatu nabo ntazi hari nabo ntazi wallahi nenda kubesha ushobora kuba uri mu batipe bashaka ko barakoranye na Alvin Smith mu buterere uramuzi yo Alvin Smith turazimanye kuva kera kuva hafi 2008 Alvin Smith rero abantu nturabe ko Alvin Smith yarabaye yava mu buterere akaza akamitana mu cibitoki tukinamaguru gushika kumutanga harigire twasanga kumutanga bataza kuva kumutanga tubakoreyo tumanuka tukamanuka hari yanyu nyakabiga tukatuja kuri fitness aho simwazunguruka n'amaguru umvi n'ibintu mama twese mwakoresha ko abindi twaraganira tubwiye ko hari n'ahantu baramwigira abamizima mukajya gufungura amamizima mutarire mukambara amakandi bagenda gufungura soka kenshi twambaye fresh ko twibuti nta bintu byinshi tumeze nk'abajeshi turi fit niga bambarize bega ninde yababajije lafu nyanja ariko mbone nengo babitsajije hello Zira Brude yakundi wa Bujahi TV ni mwana mutacha mwerebanye na muherereye umwe wese ahereye nibeza kumudukira 5 kuri 5 nkuko musanzwe bamenyereye kuri kamera muri kumwe na Christian nk'ibisanzwe umunsi rero nabazaniye umwe mu byamamare murabizi ko ntari mu Burundi mugabo rero ndagerageza kurondera bamwe mu bagize industry y'u Burundi kugira tubashe kuganira si industry y'u Burundi gusa murabizi ko u Rwanda n'u Burundi turi bamwe niyo mpamvu nguma nzenguruka rero mbazanira abantu batandukanye turi kumwe no mu matipe bashaka bari hita cyangwa bahitinde na Alvin Smith araza kutubwira ubuzima bwe ni muri ibyo afite ibintu byinshi akora ni muganga kwanza nasanze ari kwa muganga tugira tuganire rero atubwire byinshi kuri we turakwakiriye Landry kuri micro za Bujahi TV yego ndabashimiye cyane Bujahi thank you very much nakoze kunyakira kabisa nabyishimiye cyane gose turabugana ikirundi Landry kiyendo gashirika ikinyarwanda ndakoresha Ego ni bon turashima kabisa gute nawe ni bon ku bantu bashobora kuba bakonye kuri kamera za Bujahi TV bari ubwa mbere ndibaza ko ari ubwa mbere sibyo ego vraiment kuri kamera Bujahi TV ni ubwa mbere kabisa je nitwa Landry Gucci original Burundian Badman so Bujahi TV yangendeye yarambaza byinshi kandi ndababwira byinshi so keep it up rero n'ubwa mbere tukubonye canke Jesse ubwa mbere ariko hari abandi basanzwe bakubona mbega Landry ni muntu ki watubwiye ibintu uratubwiye intro yawe mugabo nituzi neza Landry ni muntu ki Landry Gucci ni Murundi ni muririmbyi w'Umurundi muririmbyi abantu mwe kwitsitso rero apana babandi je ni muririmbyi kwitsitso so navukiye Burundi muri Burundi so hamandi hano mu kazi kose music n'ibindi nyene nkora hano mu Rwanda reka dutangure tukubaza ati mbega uwo baraje mu gihugu cy'u Rwanda yari naje mu gihugu cy'u Rwanda muri 2019 juin 2019 ya uza kubera impamvu z'akazi naje kubera impamvu z'akazi murabizi yuko umuzima ni kurondera amaniga na jana impamvu z'akazi tu Landry tubwiye kuri umuririmbyi cyangwa uri umustar uririmba indirimbo mbega kubona ushaka kubonye ubwa mbere urashaka kuturimbira ugatubwira bakumenye ninde turi kumwe ivuga none nk'umuririmbyi kripa bari bazi binaranyitse none bunagarutse abana bahonetse ugastar nivitse
mbandanye bandanya kuri gato twatanguye kuri zero tuvyuka kare nk'abagiye ku pero dukora nk'abashaka impembe ngo abandi nabo twabasize ku irembo ntumbaze byinshi budget trap yari bitse mu bindi uzambaza ibindi burya nuzi ko jewe ndi king dusohoka kenshi twambaye fresh ko twibuti nta bintu byinshi tumeze nk'abajeshi turi fit niga bambarize bega ninde yababajije lafu ni yanje ariko mbona nengo babitsajije ni Buja Trap Gang na Buja Hits twabazaniye turi hano mu Rwanda keep it up. Bamwe mu bisere navuga ngo iyo ni sinzi gutandukanya genre style z'indirimbo ariko ndumumengo ni rap ko iyo si rap iyo ni trap. Hariyo rap na trap. Hariyo rap na trap. Ntandukanyiriza rap na trap. Nkugutandukanyiriza mu ndirimbo turaba Quavo canke dufate Migos barimba trap ariko uzanye Eminem ukazana rap yari akera bunye ni rap ariko bahinduye ba trap ni bahinduye rap ntabikiri rap ni trap bahinduye kumwe bayirimba kuravye bajya babunye bahari bari Baby bari Dark Quavo Offset bajya barimba trap so rero ko byo biharawe so that's why nashatse yuko mu Burundi ndabazaniye Buja Trap Gang. Wala maniga Buja Trap Gang vuba turaje Burundi kurancinga so don't miss. Mbere yuko twinjira muri Buja Trap ndashaka kukubaza ufite naje kurondera ko ari udukuru tumwe ndakuziho ngo ushobora kuba uri mu batipe bashaka ko barakoranye na Alvin Smith mu buterere uramiziho Alvin Smith turazinanye kuva kera kuva hafi 2008 Alvin Smith rero ibana ntumurabe ko Alvin Smith yarabaye ntiyababaye wenyine twarabaye kabisa ariko nyine abahungu tegeza kubabara murabizi namwe ubwa tugafata nyine ubanza kubabara ntabwo ugafata uko nyine maniga so Alvin Smith twari kumwe muri Agati Kimana Agati Music murayizi aba native so hari muri 2008 guco so Alvin Smith twinjiriye rimwe yaransanze so twakoreye ama repetition twakorera ku Mutanga mwava mu buterere mu kujya gukorera ku Mutanga ku Mutanga kijye byari byoroshye none ko tuzi ko 2008 nibaza ko ntibyari bwamere neza mwava mu buterere n'amaguru gushaka ku Mutanga cyangwa mwari pakiza reka ndakubwira rero umvije nje shaka ndakubwira burabe naza ari bisubira ko mu buterere uyu yari imutse sigaho mu Kigobe okay yana diaspora maniga safi sana kabisa so Alvin Smith yava mu buterere akaza akamitana mu Cibitoki n'amaguru gushika ku Mutanga harigire twasanga ku Mutanga bataza kuva ku Mutanga nibakoreyo tumanuka tukamanuka hari yanyu Nyakabiga tukatuja kuri fitness aho simwazunguruka n'amaguru umvi n'ibintu mwana ebana n'amaguru ebana kuzuba ya samwana twagenda samwana kuzuba ya sha nakuruka Imana bujyana nafa kure mama kuzuba ya samwana twagera muri ville tukaze tugeze kuri najya kuri entraînement tugakuramo tusimenyene nta tusimenye koresha ko abindi twaraganira tubwiye ko hari n'ahantu baramwigira abamizima mukajya gufungura amamizima mutarire mukambara amakandi bagenda gufungura nibyo bijyanye ngo ariko twabikoze twabikoze inshuro zibiri turi kumwe ubwa mbere ariko ndabivuga byose yego reka twaraganira bitubwiye ubwa mbere twabikoreye ku musigiti wo mu Cibitoki kuri 12 hajya ni Alvin Smith aravyibuka ndabizi sivyo umuntu yagize mu musée ya mariage sinye navyita mu genre muri gebenu nambari kitchen party okay sinenda muzi Alvin Smith ntiyaramuzi so ariko kuba nyine bo ijya myaka yacu adukeneye kurya abana bahungu none tungana gutya maninga turajya so twumva hano ngo hari pilau twabwa ati no kuri Imana ntudusika
ntituzi wakoze mariage ntituzi wagirike ariko tukaza tukarya ebana tukambara amakanzu nyine mwamizirima fresh ebana ampite je nari mu katolika ariko ebana naraza kabisa navuga ati ebana Alvin Smith boniye actually niweza na idea Randire ubuzima ntibwari bworoshe twaraganira na Alvin atubwanye mpamvu nakuronde kuko nibuka ko turiko turaganira igizina ryaje mu ndavuga ati ningira imana nkakuronka tuzoganira ubuzima ntibwari bworoshe kijya gihe 2008 muraza ubonye Alvin ari ku rwego rwiza ameze neza ngira biza amazi imisi sore indimbo zimeze neza nawe warabaye muganga mbono nta ribi nawe umeze neza kijya gihe byari bimeze gute urabye itandukaniro riri hagati ya kijyege kuntu mwari mumeze n'ubu unye uracyari mo kuririmba nubwo tarabona indirimbo zawe mbwa bine turazibona kijye gihe rero ubona niki cyabura kugira ngo basi ibintu bigende neza nk'ubwo bose ntabwo mwari mufise urambeshe usanga mwari hanaguza impuzu waraduza ukihanagura oya utwise umuze zifite ahubwo twari ajyama yo mu rugo dukoresha ukaba wagenda ukagira iki ugafata rate niyo rate ugafata no guhembe ugakata nyine akantu nyine gatonye nyine gifreshere nyine ufite mu rugo bababona ugiye muri dushe bakabona yasume yamaze kuzana ikintu cyatari avuga ati ibyawaye ikiye bati mu byiyorere twarabona twakoresha nyine sometime ari gena akoresha amacina mu na Alvin akoresha tukaza twinjira ebana kandi rero tugezeyo aha hayo abana university man abana university tugezeyo basanga twagiye tutariye sivyo kubera basanga atarahisha nawe rabizi ibintu ni atari tukagira ariko twatamba cyugiye twaratamba twanaririmba twatamba kuruta ebana abantu baje bapakiye ebana byatari twaratamba kabisa navuga ati tubabwira ati ara bro twaje n'amaguru kandi turasubira inyuma n'amaguru niba bitahura ariko raba Alvin ageze nanje angeze it's good bijya biraduha experience mu muzima biratuma nyine umenya ati navuye aha ngeze hano ya Alvin Smith nawe ndiye yarababwiye sinosubira no byinshi yarababwiye ndabizi gutandukana kwawe nawe ko tutigeze tubona ibi bikorwa byanyu byavuye buke gutandukana na Alvin rero urabona yuko je nasanga ndi occupé n'amashuri sivyo kwa kwiga ibintu by'ubuganga nawe arabizi ko atari sivyo batoragura Alvin yiga JB yatonze uko ashaka kandi maze insomeye natunda ku ishuri nanje hajya abana kigwa kingeze hano abana ibintu byatari so ubu mwanya rero nagiye no muri interna ngiye kwiga so Alvin Smith tumena nk'abatandukana guco mu nyuma hagati kimana karasambuka ngenda mu by'amashuri nyene je nabaye mu busy ama Alvin Smith nawe acutangura music sivyo tangura music ariko nanje music nayo ikora muri quartier nayo ikora ndekora n'abandi bantu tu ariko sarwa avuga ati ndihaye gutangura gusora indirimbo ndabitangura nyine misiyeze mwumvise rero turi kumwe na Randire Gucci ku bantu twakomoje kuri Alvin Smith twamuvuze ko cyane kubera yari umugenzi wiwe kandi Alvin munamuzi tugira tuganire byinshi turaza kwinjira no mu buzima busanzwe Randire ndafise umukobwa mukundana cyangwa urubatse oya sinubatse kandi nta mukobwa mfite dukundana uko ariko mfise abayex barenga hafi 100 mfise abayex barenga 100 kabisa sinokubesha je muri hajya mu Burundi ni quartier nkeya cyane nafise umukobwa dukundana nkeya kabisa zangagara cibitoki ari muhira za Carama hehe hari yose ndafise abayex ufise abayex muga nta mukobwa ufise mukundana oya ubu nta hakanye kuri kamera zanje je niba ndakwiyakanye vraiment umbabarire shaka kuba nakwibuka cyane ariko nta numwe kabisa nta numwe namurabizi ariko gusubira abo twakundanye bose babaye indege kabisa baraguruka ni indege zimwe za danje jewe abana se umwana wakuye mu nda
aba ex ijana barenga ijana bagiye ko nyene sha abana ndabafise ndafise abana batatu tu manu reko ndakwaje ngo umupapa kari hari kuba umupapa hari ikintu kimwe ubonye kubo ndi umupapa ariko ntarakora zijya responsibility z'abapapa ntabona kuda ko ndi umupapa tu ariko tugusa ntabwo naca nemera kuri kamera ngo ndi umupapa kuko ntawe bizi man ushobora gusanga n'undi ariko arandira avuga ati ujya mu niba namukunze nemera ko ndi papa none umwana rega n'umugisha urashobora kuvuga ko uri umupapa kandi akagukunda uko nyene ya ndashe umwana ariko nta kibazo nabe nta muntu mfise kabisa nimba yumva uri tayari kabisa navuga je ndi tayari ndakwinjira mu buzima gato abana batatu wagiye ubyara ku mama umwe undi mu wundi mama baratandukanye kandi nabo batatu nabo ntazi ari nabo ntazi wallahi nenda kubesha reka mani ibintu nabigoye urabona umuntu abakanga nyine nabujya buhitirwe muri quartier agakamwa bujya buhera butonya abona muri quartier abantu bambaye urazi kuririmba kira iki ukabona abantu bose bana ku ma social media bana randri guci ugakanga nabajya so rero gusanga n'umwana mugizita muzota gutelefona bazi ko ndagufitiye umwana bati iyo ndo yitwaye igare yameze 9 y'izindi none naremera n'undi umuntu akubya ufise umwana kujije hafi imyaka 2 so muratwihangana ne garanti muri aba ex ijana sibyo urumva ko ufise n'abana batatu bamwe bavuze ko utanabazi biga we garanti abakobwa bose ikintu cyo kubyara cyo ndumva ko ngo ntacu cyari kikubwiye basiho kumva ko ushaka kwandura umugera ntabyo kuko ndumva ko mwajyamana ko nyene ntabyo yumvira ushaka kugwara cyangwa undi bagwara ariko kwera ariko nawe kuko umuntu arindwa n'Imana maniga umuntu arindwa n'Imana kabisa wewe nyine ngana ndabakoze nyine ngana nduzuye ibyuma uraga nimbwe umuntu agwahise dumga ati game tawe ico umva nduzuye kandi bona bikora ndabwiye ko bose twaryamana nakoresheje prudence ya kwera kuntu umbwiye ko n'abana hari abutibuka je nyene ndabyumvira ko wajya uko nyene boya oya vraiment ya ntavyo nakora sinibyo uko nyene mu mbabarire kiretse naborewe sinigana nakoresheje sinakoresheje mu mbabarire ariko kamwe nawe abantu bose gutyo ko nyine abantu bafite excellence man saba excellence kandi sinibuka yuko kandi ndacabagira rero tejambwiye ko atamushirufise rero nta mfise kuko kubera nyine abandi mu kazi kandi ndi occupé n'ibintu byinshi so hagiye na mambo zarashiri kandi vuba mashirotse je ikintu cyambere mu buzima nduba umukobwa na ganzo no mfise nozireka wayo mpamvu yashaka kuzireka ukagenda vuba umukobwa yavuye mu Rubavu so kandi yaje hano ugira tubwire igitumite nta kindi so nduba umukobwa ndabivuze kandi gahunda zose nozire umbwiye ati bana ndaza kuraba cyangwa batubona ndabati ariko pana amafaranga gahunda z'amafaranga oya ariko zishobora nduba umukobwa fama okay bakunzi ba bude mwamwumvise yo Landry je mwabizi ko Miss Kosuto rero Landry ako karagaciye muri katugaruke ku byerekeye umuziki wawe na mfite mbashaka gutwenza abakunzi banje barabizi ko arakana umucisha mu gutwenga tugaruke ku muziki wawe bavuze ko hari ni group niki ni gang cyangwa group byose ni kimwe ngiye kuranshinga muri minsi ngiye gutanguza Burundi barabizi ko mu Rwanda hariyo Kenya Trap so nanje ndabazaniye Buja Trap Gang so murabizi nanje ko ibyo nkora ko ari atari so
ni binategeye kuva kera wenda afise abaniga Sabaniga mu Burundi quartier zose gwera mu Nyakabiga ku Musaga mu Kanyosha mu Carama ni atari mu Cibitoke ni too much mbega baje so ngiye gutanguza kabisa Budget Rap Gang kandi ndabona abantu bananshikikiye mfite na album shasha ndiko ndategura kabisa abantu nayo babwiye izoza itwika kabisa ava ngo gutwika twebwe hazozigira tuzotwika ngere bana hazigira sigara umunota Landry none je kundi ndabyumva bizogenda gute kugira ngo uze ko launching yo Budget Rap niko bavuze Budget Rap Gang hama uri nga akazi kawe kubona nk'umuganga nga mu Rwanda uzobihagaritse canke navuga ko imyaka yawe isa nk'iri kirahera ukadoza kubikora none umeze neza utari ku kazi oya byose ndabikorera rimwe gusaba urabona nshobora gusaba nzo afite konje nyene ya 2 weeks guco ntaza kugira iki ni businessman riga sino kuba narize medicine kuba ndi umuganga nibisigura yuko ntashobora gukora music ndayikora nakazi nkakora kandi byose usanze muri music ntibona yuko bamona hano n'amatatuaje n'ibiki byose na bro usanze nambaye itaburiya gucayi nagize iki uravuga ati ni gucizi cyane nindi uravuga ati job ni adapta nyine bivaye n'ahantu ngeze n'ivyo ndi mutu Landry dusoza je simara ndakurambira na dusoza umaze imyaka wavuze ko waje 2018 ni imyaka iri kiragenda nko igera nko muri 3 uri umuririmbyi w'umurundi maze igihe kitari gito nga mu Rwanda mbega niki kintu ubona navuga nk'itandukaniro hagati y'umuziki ndundi n'umuziki wo nga mu Rwanda ndagerageza kugwaka akarero gatoya hari nk'ukuntu tuvuge Alvin yaheruka gusohora indirimbo na Wiz Design sinzi ko indirimbo yizi ugiye kuraba views ifise hari ukuntu usanga hari indirimbo ya Ariel na Juno igeze ku 770 muri 2 semaines hakaba ijye ndirimbo ya Wiz Design na Alvin usanga igifise 100 iki kintu umuntu ari ngaha uri kuri te ubibona gute ni kubira iki twebwe navuga ko views zikiri hasi nk'umuntu umaze igihe ari hano ubona itandukanye hagati y'umuziki ndundi mu Rwanda ari wowe ico kintu barakibamaze kimbaza inshuro nyinshi kandi naragerageje kugisubiza Jeni wakinyishura budget n'ubwa mbere kwa jiji swangenda igisubize n'abarundi bose bavyumve sivyo so itandukaniro riri hagati y'umuziki ndundi n'umuziki nyarwanda niri hano tugiye kuzi ndirimbo zibiri kwanza umbwiye sivyo abanyarwanda sivyo baragerageza gufasha abaririmbyi babo kugira bashobora kuba bagera ku rundi rwego aho mvuze abanyarwanda n'abahanzi bari muri industry nyarwanda sivyo bari muri industry sivyo uyasora indirimbo akayipostinga akashira link kuri IG agashira link kuri statut ya WhatsApp sivyo kujo abafans ba Bruce Melody sivyo nimba ari Junior yasoye inuze indirimbo sivyo abafans ba Bruce Melody sivyo yashize link baraba indirimbo so ntabwo ari abafans ba Junior nyoza kuja kuraba indirimbo bonyine sivyo ariko mu Burundi ni kuri umuririmbyi asora indirimbo abaririmbyi bonyine abonyine niyamaniga yonyine akaba bashaka kuri nuzenya kuri biva kukira ndi biva kuki ugerageje kutubwiza uko biva kuki ibyo bintu biva kuki ni kudakunda nasanye icyambo nuko bibaza ngo yacara muri competition maniga abaririmbyi b'Uburundi baza ngo je ndikonda competition muri kugira njimbere kumuruta no two duharanira igihugu industry y'umuziki ndundi itera imbere so turafashanya ni masoro indirimbo fata link yanjye ushire kuri uyereka abafans bawe so abafans bana fans b'umuziki ndundi so ubikoze sivyo views zanje zirazamuka ziraduga kuko werekana abafans bawe ni muri gikorwa cy'umuntu uyu muri by'umurundi
nico mu Rwanda baturusha cyonyine Burundi yacari mu by'amabifu asohoye indirimbo nziza ndajize kuri stati yobona views nyinshi kundusha so nibona views nyinshi kuruta ujya wundi industry ya Burundi tugushiye ku mutwe uyirukana n'wenyine rero no dufashanye niyo tuzobona ama views Levi Bruce Melody ba na Big Fires n'abarinzi badufata yuko bakomeye muri ibyo bihugu bibiri mu Burundi n'u Rwanda sivyo ariko Bruce Melody muta views Big Fires kandi tuzi ko Fizo niyo muntu watangiye kuza muri game ni amaze imyaka myinshi so nico kibazo rero gihari Big Fires ashaka indirimbo Rori akaba atashobora kwishira kuri stati sad buko nyine ndayishije kugira ngo views andushe views no bro tukene industry ko dukorera Burundi dukone industry y'umuziki ndundi apana ibintu by'iwanyu ngo vyama beef ngo yiki nibiki bro je conje ukora rero ntavyo muzi Jifta maniga hari yanyuma ebana muri quartier zose mutabikoze mwebwe bari umuziki ndundi ebana bazobinkorera sivyo ariko se tunashaka ariko dufashanye maniga dufashanya tugashira hamwe indirimbo yanje ni yawe yiwawe ni yanje nkizombuza ariko nda sharing link yawe ukabona abantu benshi tuko dushaka gukompeta n'amahanga umuziki wacu uduge n'imyaka myinshi dukora uduge aba Nigeria abantu bose ugera hano hose ube international ariko kubera ukantu gatonya gusa niba gahindura amushobora n'uturazi kuririmba ebara maniga abarundi turazi kuririmba ndaye basubiriyemo ariko ako kantu konyene niko abandi abatanzania ibiki niko baturusha kandi n'ibintu bisanzwe maniga mureke ibyo mabifu dukora music safi sana Landry Gucci je natumiwe mutumire rero ntisimara ngenda nkamubajije dusoza ndashaka kubaza akabazo kamwe canke kakaza kuvamo utubazo tubiri Landry ikibazo cambe yahite mu Burundi dufise ama RM angahe route nationale zingahe RM3 niri aho rero ebana bavyita uranzinguye kabisa RM3 turave Ngiya cardinal gabasha cyane turangana rya Cibitoke cya Rugombo ndibasa sawa nayo disara kubona ibana man reka bigoye reka ni atari nubone ibintu ariko true ibana rya Cibitoke cya Rugombo nimba ari byo nimba atari byo birimenye dusema RN anga wallahi 18 rega tugushimiye cyane Landry merci beaucoup ndashimiye kabisa ariko je uranzinguye kabisa sasa ko murundi laki ariko niko murundi lakini pako bitu ariko ni fresh man fresh nimba ntabitoye ngiye kuvyiga nimba nabitoye naho Landry rutera umonge n'ijya kanga yangana ryo 8 maniga Hello bakunzi ba Buja kunza Buja TV mwumvise twati kumwe na Landry Gucci mwabyumvishije byinshi yavuze mwumvise ko yagarutse ku kintu cyo ko abarundi tuzatarimo akantu ko gukundana ukunda kandi nivyo dukundana dushira kugira ngo indirimbo zacu canke z'aba star bacu ziduge hejuru Burundi bumenyekane ni twebwe ni mwebwe muzobikora kugira abaririmbyi bacu batera imbere agaruka mukomeze kugiyoganira ibiganiro bya Bude kandi tubibutsa ko kuri Buja Hits hariho filme Nobela igeze kuri episode y'umunani ni filme imeze neza cyane no tarayiraba niko kanya kugira uje kwira murakoze mukomeze kugiyoganira ibiganiro bya Bude